Bagwanye inshuti zacu mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi nanone ubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda urukiko rukuru rumaze kwanzura ko umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara watsinze umujyi wa Kigali mu rubanza baburanaga ku mitungo. Abademi bize kwiruka amafaranga y'abantu uyu murwa baturushya Papa Diane yahaye miliyoni 500 none iyo ibyo ngibyo barakimanza ngo turatsinze iki nayo agomba kugaruka. Uyu ni Adeline Rwigara umupfakazi wa nyakwigendera Assinapol Rwigara rutishimiye akantu gatoya. Leta y'u Rwanda igiye kwakira no gutuza impunzi n'abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko. OMS iratangaza ko COVID-19 ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi, irasaba rero ko kutirara. Mbahaye ikaze amakuru arambuye ni nyuma y'aka kaziki. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko COVID-19 igikwirakwira hirya no hino ku isi, irasaba ibihugu gushyira hamwe kugira ngo iki cyorezo gicike. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Diane Ninahazwe. Ivyegeranyo bishasha vy'igisata ca ONU cita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo vyerekana ko ku isi yose abanduye virusi ya corona ari miliyoni 502. Abiyo virusi maze guhitana nabo bakagera ku miliyoni 6,19. OMS isigura ko ibitigiri vy'abariko barahitana na corona ari bike ugeranije nuko vyari uwo mugera ugitangura. OMS ariko aha igashimangira ko naho biruko hari ibihugu abandura biyongereye cyane bitewe n'abanyagihugu barushe bifuza kubaho ubuzima bw'imbere ya COVID-19. Umunyamabanga mukuru w'igisata ca ONU cita amagara y'abantu ku isi Tedros Adhanom Ghebreyesus aburira isi kuyu atari umwanya wo kudehukirwa. Yemeje ko umurgujeje kurwanya COVID-19 wavuze muri nondwi kwico kiza kikibangamiye amakungu. Noneho tujye muri Niger, ni muri Afrika y'uburengerazuba. Abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bisha abapolisi n'abasirikare 11 mu bitero bitandukanye. Frederic Nkundikije aratubwiriye inkuru. Leta ya Niger ivuga ko ivyo bitero byose byabaye ku munsi wa kabiri icambere cyabereye ku kirindiro c'abapolisi citwa Peter Cole kiri ku rubirgo murengero igihana n'igihugu ca Burkina Faso. Ikindi gitero naco cyabereye ku kirindiro c'abasirikare bajejwe gucungira umutekano w'igihugu ahitwa Jado mu rengero w'intara ya Gadeza. Niger cyo kimwe n'ibindi bihugu bibanyi byacu vya Mali na Burkina Faso kirahanganye n'imirwi intagondwa ikorana n'imirwi Al-Qaeda n'uwa leta ya Islamu imaze kwica abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi kandi yatumye abandi miliyoni bata ingo zabo. Frederic Nkundikije noneho reka tujyane muri Ukraine. Loni umuryango w'abibumbye iravuga ko intambara Uburusiya bwagabye kuri iki gihugu cya Ukraine igenda ikenesha kurushaho ibihugu bisanzwe biri mu nzira y'amajyambere. Frederic komeza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres ejo ku munsi wa gatatu yarasohoye raporo ivuga ko iyo ngwano yatumye haduka ubukene bw'ibifungurwa, ikibazo c'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubukene bw'amafaranga mu bihugu byinshi byo ku isi bikenye byari bisanzwe bihanzwe n'ingaruka mbi zikiza ca COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe. Rebecca Greenspan umunyamabanga mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe guteza imbere imigambi udandaji n'iterambere yavuze ko ibihugu 107 ku isi biri mu bibazo ntangere z'ibiciro by'ibifungurwa n'umuyagankuba byaduze cyane. Iyo raporo ivuga ko abanyagihugu batagishoboye kuronka ibifungurwa mbumba mubiri bakeneye hamwe n'ibidandazwa bivuye mu mahanga bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose. Frederic Nkundikije na Diane Ninahazwe murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho. Ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu ni mudusangiye no kuri internet eshatu radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukurikire aya makuru mu kanya gato cyane n'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urukiko rukuru rwasomye urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara n'umujyi wa Kigali ku mitungo yo kwa Rwigara. Rwavuze ko umuryango wa Rwigara utsinze, rutegeka umujyi wa Kigali kuwishyura amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 400. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru n'icyatinze kuko kitibanze kuri buri ngingo mu buryo bwimbitse muzajuririwe.
umujyi wa Kigali ntiwari uhagarariwe muri uru rubanza, hagaragaye gusa umugore wa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara, Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara n'abari bamuherekeje. Umujyi wa Kigali niwo wafashe ya mbere mu kujurira nyuma yo gutsindwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu izina ry'akarere ka Nyarugenge. Wajuriye uvuga ko urukiko rwaciye urubanza rurenze imbibe z'ikiburanwa. Abazungura abanyakwigendera Rwigara nabo bareze umujyi wa Kigali mu rukiko rukuru basaba kuhatira gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko kuko utari wabishyuye amafaranga batsindiye. Baregeraga amafaranga kabakaba muri miliyari imwe nk'agaciro k'ubutaka bwabo. Urukiko rukuru nyuma yo kwiherera rwanzuye ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge atarenze imbibe z'ikiburanwa. Yavuze ko umujyi wa Kigali wanze kwishyura umuryango kwa Rwigara miliyoni zisaga 433 nk'uko wari wabitegetswe n'urukiko. Urukiko rukuru rwavuze ko ubujurire bw'umujyi wa Kigali nta shingiro bufite ku kijyanye n'igenagaciro ryakoreshejwe na Rwigara mbere yo gupfa. Urukiko ruvuga ko kuba umujyi wa Kigali utarakoresheje irindi rivuguruza bisobanuye ko wemeye ryari ryakozwe mu kwimura abaturage mu Kiyovu. Icyakora ku kijyanye n'amafaranga Rwigara yishyuye umugenagaciro mu mirimo yo kwimura abaturage nk'uko byari byagenze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umujyi wa Kigali wongeye gutsindira ingingo. Inyemezabwishyu zigaragaza ko Rwigara yishyuye umugenagaciro ibihumbi bisaga 520 by'amadolari y'abanyamerika. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwanzuye ko ayo mafaranga atanyujijwe kuri banki, bityo ko ibimenyetso byayo bigoye kubyizera. Urukiko rukuru narwo rwagumye muri uwo murongo, rwavuze ko rutashingira kuri ibyo bimenyetso ngo ruhereho rutegeka umujyi wa Kigali gusubiza abo kwa Rwigara miliyoni zisaga 500 mu mafaranga y'amanyarwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru yategetse ko imikirize y'uru rubanza ihamuko yari iri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yategetse kandi umujyi wa Kigali ko wishyura miliyoni imwe y'igihembo cy'umunyamategeko waburaniraga abo kwa Rwigara. Yanategetse ko umujyi wa Kigali wishyura amafaranga 200,000 yikurikirana rubanza. Uko umucamanza wasomaga ingingo umujyi wa Kigali utsindirwaho, hari abari mu rukiko bagaragaza akanyamuneza ku masura bakamwenyura. Bitandukanye na Adeline Rwigara, icyemezo cy'umucamanza nticyamunyuze. Uko niko yatangarije Radio Ijwi ry'Amerika. Bademirize twibuka amafaranga y'abavoka, uyu murwa baturushya Papa Diane yahaye miliyoni 500 none iyo ibyo ngibyo barakinyanze ngo turatsinze. Dutsinze iki? Nayo agomba kugaruka. Tuzatanga ikindi kirego se? Kiyave moya yo kugitanga, twagitanga rwose. Amafaranga y'umwavoka baduhaye miliyoni 1, umwavoka wo kwagera ahembwa miliyoni zingahe? Imyaka yose tumaze twirukanka kuko kuntu tuza dusubirayo baduturagiza buri munsi. None amafaranga y'umwefuperi miliyoni 100 byose ibimenyetso birahari. Oya, no kuzaburana se gusa, no kuzagera hese gusa giwe ndananirwa. Muri miliyari twagagombye ahubwo kubona miliyari zingahe ukurikije imyaka yose tuziragira izi ndishyi z'akababaro. Aya ibi byose twirirwa tujuriramo, none baratuye miliyoni 400 umuntu aratsinze. Deje ibyo umuntu amaze kuhatanga birarenze. Duteguriye inkuru Ijwi ry'Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba umujyi wa Kigali kuri iyi nshuro uzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba uzasubirishamo urubanza. Ubutaka impande zombi ziburana buherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Peyaje mu Kiyovu. Nibwo bwubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Assinapol Rwigara yapfuye mu mwaka wa 2015, yaratsinze umujyi wa Kigali mu mwaka wa 2013. Mu gihe twateguraga iyi nkuru kandi twamenya andi makuru avuga ko banki y'ubucuruzi yakoje banki yahamagaye Adeline Rwigara kuri telefone ngo bamuhe impapuro zimumenyesha ko bagiye guteza icyamunara indi hoteli yabo mu Kiyovu. Ni mu rundi rubanza baburana mu mwenda wa miliyoni zisaga 349, urukiko rwanzuye ko kwa Rwigara batazishyuye koje banki. Gusa Adeline Rwigara we yanze kwakira izo mpapuro kuko avuga ko bamutunguye. Kwa Rwigara bakomeza kuvuga ko nta mwenda na muto bayirimo. Byose umugore wa nyakwigendera bibumbira mu cyo yita amahugu. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Turacyari mu Rwanda. U Rwanda n'Ubwongereza basinye amasezerano yo kwakira impunzi n'abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko y'icyo gihugu. Ubwongereza rero bugiye kubashyikiriza u Rwanda rwabyemeye nk'uko abayobozi b'ibihugu byombi babisobanuye. Izo mpunzi n'abimukira bazafashwa kuba batura mu Rwanda ku buryo buhoraho. Inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi uri i Kigali. Amasezerano hagati y'impande zombi yashyizweho umukono i Kigali na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta na mugenzi ushinzwe umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza Priti Patel. Aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko, aho avuga ko azafasha abo bimukira kongera kubaho neza. Muri iyi gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u Rwanda batazatuzwa mu nkambi, ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu Rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo
nk'uko bigaragara muri aya masezerano ubwongereza buzafasha u Rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'ubuvuzi, guhabwa imirimo, kurengerwa n'amategeko nk'abaturage b'u Rwanda mu buryo bwuzuye. Leta y'ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba 160 mu mafaranga y'u Rwanda azafasha izo mpunzi kuba zakwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, kwiga indimi n'amashuri makuru na kaminuza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye u Rwanda rufata iya mbere mu kwakira izi mpunzi. U Rwanda rero dushingiye ku mateka yacu, igihugu cyacu kigizwe n'abantu benshi banyuze muri ubu buzima bw'impunzi, bagize igihe batari bafite igihugu kibemera, kandi mu mateka yacu nanone twakiriye impunzi nyinshi mu bihe bitandukanye. N'uyu munsi dufite impunzi zigera ku 130. Ibyo byose rero byatumye dutekereza ko hari icyo dukwiye gukora ku birebana n'iki kibazo cy'abimukira bagenda banyura mu nzira zitemewe, bigashyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi ugasanga abo bifitiye akamaro cyane ari abafite ibintu by'ubucuruzi bijyanye no gutwara abo bantu mu nzira zitemewe. Nta mubare watangajwe w'izo mpunzi zizazanwa mu Rwanda, ariko Minisitiri w'Umutekano mu Bwongereza Priti Patel yavuze ko adashaka kujya mu mibare, gusa agaragaza ko abageze mu Bwongereza bose mu buryo bunyuranije n'amategeko barebwa n'uyu mugambi. Everyone who enters the UK illegally will be considered for resettlement and being brought over to Rwanda. Aragira ati umuntu wese winjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko azatekerezwaho muri uyu mugambi wo kubazana mu Rwanda. Hari abantu benshi binjiye mu Bwongereza mu buryo butemewe nk'abaza mu mato matoya babifashijwemo na barusahurira mu nduru. Abantu nk'aba rwose bazatekerezwaho muri uyu mugambi. Minisitiri Biruta yashimangiye ko mu bazakirwa bavanywe mu Bwongereza batazafatamo abantu baturuka mu bihugu by'abaturanyi bya hafi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Uganda na Tanzania. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yanagaragaje ko bazanita mu kureba ibijyanye n'imyitwarire ya muntu, kandi bikazakorwa hisunzwe amategeko. Mu gukora ibi ngibi tuzubahiriza amategeko mpuzamahanga yose n'amasezerano ibihugu byacu byashyizeho umukono, kandi ariko dutangire gutekereza ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kiriya kibazo gikemuke. Nitubikora bikagenda neza, turizera ko n'ibindi bihugu bishobora kuzarebera kuri iyi gahunda nabo bikareba bakagira icyo bakora. Ikindi kandi ni gahunda, ntabwo ari guterura abantu ngo bavane mu Bwongereza baze babashyire hano gusa birangiriraho. Ni gahunda y'imyaka 5. Mu gutangira tuzakura no ku buryo bari abantu niba banagumye ahangaha babashe gufashwa kubona imirimo binyuze kubanza guhabwa ibyangombwa bijyanye n'ubumenyi ngiro kugira ubuzima muri iki gihugu, kandi ariko banafashwe no kugira aho batura, kuvuzwa n'ibindi. Ibyo byose byarateganyijwe. Nta mubare w'izi mpunzi zizaza ku ikubitiro batangajwe, ndetse n'igihe zizaba zageze mu gihugu nticyavuzwe. Aya masezerano akimara gusinywa hari benshi bahise banenga icyo cyemezo, barimo imiryango yita ku mpunzi mu Bwongereza ndetse na Keir Starmer, umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta mu Bwongereza. Ku rubuga rwe rwa Twitter yagaragaje ko iki cyemezo kigamije guhuma abantu amaso kugira ngo batita ku makosa amaze iminsi akorwa n'ubutegetsi buriho bwa Minisitiri w'Intebe Boris Johnson. Yavuze ko ari icyemezo kigiye kuzatuma leta itakaza akayabo k'amafaranga mu buryo budafututse. Si ubwa mbere u Rwanda rwakira abimukira, kuko guhera mu mwaka wa 2019 rwatangiye kwakira abimukira baturutse mu gihugu nka Libya. Ubu abagera ku 1000 bakaba aribo bamaze kugera mu Rwanda, nubwo abenshi bamaze kubona ibihugu bibakira. Ababimukira bacumbikirwa mu kigo kiri mu Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, nyuma bakagenda bakirwa n'ibihugu by'i Burayi na Canada. Igikorwa ishami rya ONU rishinzwe impunzi rivuga ko kigenda neza kugeza ubu. Usibye abo, u Rwanda rufite n'izindi mpunzi zibarirwa ku 130 baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta, urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika yagerageje rero kandi ibona
ibisobanuro kuko yashaka kumenya ibitatangajwe bikubiye muri aya masezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda. Amasezerano rero avuga yuko Ubwongereza buzajya bwoherereza u Rwanda abimukira n'impunzi binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Nuko kuri ibyo byo kumenya rero ibitatangajwe bikubiye muri aya masezerano, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabibajije umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda utangira asobanura icyatumye u Rwanda rwiyemeza kujya muri iyi gahunda. Icyambere nuko uyu munsi turimo tuvugana hari ikibazo cy'abimukira benshi, hari ikibazo cy'impunzi gihari, abantu turebera abantu banyura mu nzira bagenda bapfa, bagenda bibwa, bagenda bacuruzwa bakoreshwa ubucakara, bagenda baruhama hirya no hino aho bambuka bagerageza kujya mu bihugu by'Uburayi, nta kintu gikorwa. U Rwanda rero rwasanze hagomba ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika n'iby'Uburayi ndetse n'ibihugu by'isi yose muri rusange, ndetse n'imyumvire n'imitekerereze mishya kugira ngo turebe yuko icyo kibazo cyakemuka. Kuko byaragaragaye yuko nubwo ibyo bihugu abantu babasha kujyamo bikaza politike zo kwimana impushya za visa cyangwa se gukaza umutekano ku mipaka, ntabwo bibuza abo bantu rwose kujyayo, kandi izo nzira ziga imbaraga n'abariya bakora ibyaha nyine byo kwambutsa abantu uburyo bunyuranyije n'amategeko. None se ibyo uvuga byaba bisobanura ko ari u Rwanda rwasabye kwakira abo bimukira n'abo basaba ubuhungiro kubera ubugiraneza, cyangwa se n'u Rwanda rwabisabwe kugira ngo rworohereze Ubwongereza? U Rwanda rwarabisabwe bashingiye ku bunararibonye dufite. U Rwanda ni igihugu cyabayemo impunzi, abantu bahunga, abantu bahunguka, abantu bongera bagahunga, ndetse n'u Rwanda rwakiriye impunzi nyinshi. Ariko urumva ko n'u Rwanda ubwarwo rwagombye kubyemera n'iki, ni ubushake, ni ubumuntu, ni experience umuntu aba afite yo kuvuga ati nzi uko nahunze byambayeho, numva nanjye nafasha abandi. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu by'Uburayi byakira impunzi nyinshi ndetse n'impunzi zikunda gushaka kwinjiramo. Kuguha nk'urugero, muri kino cyumweru kirangira hinjiye abagera ku 5,600. U Rwanda ruzajya rwakira abo bose baza mu Bwongereza, ruzakira bangahe buri kwezi cyangwa se buri mwaka? U Rwanda ruzajya rwakira mu byo bumvikanyeho, ibihugu byombi byumvikanyeho, umuntu wese uje mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Sinzi niba muri abo ngabo uvuze 5,000 ari abantu 5,000 bose binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abo nibo bazajya boherezwa mu Rwanda. Bagera mu Rwanda hakaba uburyo bwo kubaha ibyangombwa, bamwe nk'impunzi, abandi nk'abimukira. Bamaze kubona ibyangombwa ni ukuguma hano mu gihugu, ntabwo ari ukubashyira mu nkambi, ntabwo ari ukubashyira ahantu habo, ni ukubavanga n'abandi banyarwanda. Ikindi nyamukuru kirimo ni iki, ni uko umuntu utazashaka kuguma hano azoroherezwa gusubira iwabo, ku buryo bashobora no gusaba kongera gusubira mu Bwongereza. Asabye kongera gusubira mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakamwemerera, azagenda rwose nta kibazo. Imiryango imwe itavuga rumwe na leta y'Ubwongereza, ndetse s'Abongereza gusa ari n'abanyamahanga. Nahoze ndeba wahoze ari minisitiri w'intebe Guy Verhofstadt yavuze yuko iyi gahunda atari nziza. Hano mu Bwongereza abo mu ishyaka ryari bavuze yuko iyi ari gahunda idashobotse ndetse igayitse. Kuba abantu bavuga yuko u Rwanda rufite ikibazo cyo kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu, rukaba ruhawe kwakira abantu nk'abo ngabo, mwebwe nka leta y'u Rwanda ibyo mubyakira mute? Ngendo mva ikigayitse kurusha ibindi n'abo bose bavuga ni ukubona abantu bicaye aho barebera, bafite ubushobozi, bakarebera abantu bapfira mu butayu, bakarebera abantu bagurishwa, bakarebera abantu bagirwa bacakara, bakarebera abantu baruhama mu mazi bajya iwabo mu Burayi, ntagire ikintu babikoraho. Ngira ngo icyo nicyo kigayitse kurusha kuba
hari abandi bashaka kugerageza inzira nshya kurusha kuba hari abandi bashaka kugerageza imyumvire imitekerereze misha kugira ngo bakemure ikibazo. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika tukivuga kuri aya masezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza, abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Rwanda imbere mu gihugu se bo bayabona bate? Nibyo mugenzi wacu Tina Ishimwe amaze kubaza Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS imberakuri ritaremerwa mu Rwanda. Aya masezerano ko twabonye ntabwo yumvikana ukuntu igihugu cy'Ubwongereza kivuga ko igihugu kigendera kuri demokarasi yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yubahiriza amategeko, cyagira amasezerano yariya yita amategeko mpuzamahanga, itondeho bikarushaho kuba biragirana n'igihugu cy'u Rwanda. Nari neza ko ari igihugu ushingira kuki uvuga ko aya masezerano aragabamunwa mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yavuze ko hazabanza kurebwa imyitwarire yabo ndetse hazakurikizwa amategeko? Wowe ushingira kuki uvuga ko aya masezerano aragabamunwa? Ushingira kuri byinshi barashaka gufasha cyangwa se gushaka igisubizo kirambye ku bibazo bituma bari abantu bimukira mu gihugu cy'Ubwongereza no mu bindi bihugu by'Uburayi ndetse n'ahandi, ariko bakirageza ko igisubizo bari gutanga ni ukuvuga kuko baza mu Rwanda ntabwo ari igisubizo gikwiye. Ikibazo bari abantu bafite bimuka bajya mu gihugu cy'Uburayi, icyo bahunga ni ubutegetsi bw'igihugu muri Afurika, icyo bahunga ni uguhunga ubukene buterwa n'uburyo ibihugu bya Afurika biyoborwa n'abanyagitugu. Ari ibihugu birangwa n'ikintu cyitwa urushwa, bifata ayo mafaranga aho kugira ngo yashyire mu iterambere, ayo mafaranga bikayakoresha mu nyungu zabo cyangwa se amwe ashobora kuba najya n'ibyo bihugu by'Uburayi kuyabika. Ariko Bwana Ntaganda, ntabwo uvugishwa ibi nuko wenda utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda hanyuma bigatuma wirengagiza ko u Rwanda ahubwo rwumva neza uburemere ko kuba impunzi, rukaba rubona ko uburenganzira bwa muntu bukenewe kubahirizwa, noneho rukakiriza impunzi? Ntabwo ari byo kuko mbivuga shingiye ku marangamutima ya politiki yo kuba navuga rimwe na leta y'u Rwanda. Ibyo mvuga ikibazo gihari muri Afurika ni ubutegetsi bubi. None se iyo bazaniye abo bantu mu Rwanda bazaba bakuye ubutegetsi buri muri Afurika? Ikintu kirakomeye biranababaje, hashize ko binashize kumva igihugu cy'u Rwanda, igihugu gifite impunzi nyinshi ku isi, ariko igihugu kivuga ngo kigiye gufata izindi ngingo. Ntabwo byumvikana rwose. Ari amasezerano afite icyo ahishe inyuma ibyo twita agenda politiki kasi. Ikindi kirakomeye kandi umuntu ashobora kwirinda ari amasezerano arimo amafaranga. Leta y'u Rwanda ishaka ni ugufata ari amafaranga yarangiza ikayakoresha muri gahunda guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Ibyo uvuga bitandukanye n'ibiri mu masezerano. Leta y'Ubwongereza ivuga ko izatanga miliyoni 120 z'amafaranga akoreshwayo, no kuvuga akabakaba miliyari 160 mu manyarwanda, akazafasha izi mpunzi kuba zakwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro harimo no kwivuza. Ntabwo ibyo uvuga bihuye n'ibyanditse hano mu masezerano. Nyamara ibyo mvuga n'ibyo ko navuze ngo aya masezerano arimo amafaranga izo miliyoni 120. Ayo mafaranga uko bazayakoresha turabizi n'uko bakoresha ayandi. None se tuyobewe ko habaye raporo ejo bundi yerekana ko hari amafaranga ya banki